Salute a totus, señores e señoras, e ben accattados a sas previsiones de su tempus pro crasa, dominica su chimbe de trigulas, validas affintas a sar 23 e chimbantanove. Sas condiciones de su tempus a supra de sa Sardigna viden chelu generalmente graru o pagu nuilu, in proximidade de sos relievos addensamentos pius consistentes a su bortadie. Sorventos antasulare in prevalenza debiles e da esa banda e manca chin in fortios in su bortadie. Sormares sant a mostrare in prevalenza movidos. Sas temperaturas mínimas sun previstas che namuder de rilievu, Casteddu de Genoe, Tattari e Nuggoro bindighi, Aristanis battordighi. Sas temperaturas massimas sun previstas in aumento finzas moderatu, Casteddu 33, Tattari 32, Nuggoro e Aristanis 29.